Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengiran ku Allah Ta'ala jeng kanan amanah selama kalilintad na buka pipiya ginawa. Na palaya kanurun makam bagian alang na kebuay mamakin nagsaging kaya hari-hari na penambaran usung. Sagi mampu mangari-nari na nasyang di kukurmat. Kulangan aprina kana sa Facebook na gusto langan akat to na ay mala naging kota bubaya kana da sala ko kay perla sa barira. Sagi mambukeun ko pagkabagay kanu sari-nari no nagi sumau depak kanu no saruman tangan na di depan sarana. Sakati dubay kulay sore ko istaka na papumagilgang kana ematan nateng kaing kabusa sudi. Kami ati sokyalan niya kana saking kaya kabaru raw sa bending sakati na pamagilgang yung masalah. Sakit tanginawa
sama-sama kami panapau sadalam asal pengenatakan mataku gereng dengan mataku linang anadikku dan kepengtona anarata lagi aku kesaudana sadada nama minar mataku gereng sangat mata kau dilang masupama kolu dan aku kekainan kamana pikir karena dimarah kena tesapi nida mataku gereng tengah mataku nida kau kata tenang wakang denati korok tapi aku tendenang kampung mataku lidang tengah mata kau beri anak tak kenal anakku nasa pasang sakai ibu patimbang tiap kena mataku gereng tengah mata kau dilang masarung gula danok apa kata tayang konak lagi ang genatak senang mereka mataku gereng tengah mataku linang agak bangka pemenang agak miari kunusilan mata nasalin biasa salungan mataku gereng tengah mata kau dilang menamuku kau nakainan kamana pikir inu aku mianang mataku gereng dengan mataku linang tetapi kamu kemarung muladalah nanti saya kadu senang mataku gereng tengah mataku linang kenal
Wadai kerasi eropasi nama nadim beropasuran na mataku gedeng na mata kau dilang basarung beulada nak ai patok tirela sesabarina abe bayi pakan nau kagi mini pulau mataku rau na pương tan